Lianga jo be bejame re wicha ka South Sudan. Ka kui Dr. Riek Machar do badana going ka je keten konelat ka rodian tama no te ka jo machalat gwase me shirme shana ngani wala no shinaro ka kui Riek Machar no jen yan ka je ko jene cha dwer shalat no ka che kon dialat kone tuogba no cha ngaje no Riek Machar tel dwer michalat yende cha yen ko te ka dwer michalat jen yan ka je ko jen Nuer ka yan ka je ka kui politika ki ka kui ko jen akwer ko spele ayo. Dr. Machar, South Sudan first by President and leader of the Sudan People Liberation Movement in opposition, remain under house arrest in Juba without any formal charge or legal proceeding. His continued detention is not grounded in law or evidence, but rather represent a clear case of political persecution aimed at sidelining one of the country's most prominent opposition leaders. Jolin kon magwase me jorana chalat. Ala yen cha yen Dr. Machar cha yen ko jen eche dwere cha jalat dunde politically motivated jen do badan yen keje. Tele charges te cha je keje ke dwere mi cha je keje ba kular no Dr. Machar che dwere me che dwere jen mi yen keje tele je. Jen yan keje ko jen am la kwer ko kuma espela yo ka jen ba Nuer. Jen yan keje mone. Dr. Machar nek medan meche kor meche to kre which ke Juba no ke 2013 che jen to gomo kene tok ra medan e to ge kira jera medan e logo bi mal beben ajera mlet belun ko tel mal beben bare wi ke South Sudan ngai kon dial mena latke e kira ko kir fone che mal che gor jen menen yen tama no keep Dr. Machar katijen lo che gorno lo nya Dr. Machar ne me point wa violation of 2018 peace agreement e dan e chatan